نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala pengajian na to tiyo-tiyo murah-murahan makahampit kita ni insyaAllah subhanahu wa ta'ala tungod pa perkala amuyin laungta dua rukun ikatayma sin amal ibadat sin ipon. Indua ini di menjadi mabutas. Hambuk hadjaring harwa ini larak in ibadat. Cubay siya mag-agad karwarwa. Amunain muna ka ikhlas ikarwa niya muwafiq li syara'. Hati niya subay siya amuin ikhlas sawasa in bigi jantong harap pa Allah subhanahu wa ta'ala amin way kahapitan niya uno-uno na di halaw man singgumi ini inyad to manu ito yan harap pa Tuhan Rabbul Alamin wayron hapitan sarta inhi karuan niya muwafiq li syara' amuin nagbabatok iban sin sara' sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bang siya nakakuha deng hasara, di tayo maun. Bang siya way ka ikhlas, di tayo maun. Miyamatok hasara, way ka ikhlas, di tayo maun. Bihan. Ubo siya aun ka ikhlas, sa wala miyatok hasara, di tayo maun. Subay mag-akad karwarwa. Inyaon. Amo na imbiyata sin Allah subhanahu wa ta'ala haparman niya hasuratul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah dzalika dinul qayyimah. Amunin akama timitindog haaturan sara sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari makakuha din doon. Naman jari in pag-ibadat harap pa Tuhan Rabbul Alamin suway bihad to katan.
uning pagyanon ibadat. Biyayta si mga silang ulama o tauhid, in ibadat lang niya, al-ibadah hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-zahira wal batina. In pag-iyanon lang niya ibadah, amo na ingan napundoon haoning katantan kakuykuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon sinipon. Hati niya bang siya kuyakan, magrida siya. Bang siya kuyakan, taymaon niya. Magrida in Allah subhanahu wa ta'ala, daing ha mga himumungan sinipon harap kaniya. Iban sin amuyin, kignot kahibal niya. Umalup pa Tuhan Rabbul Alamin. Sibu dain ibadat yan lahil, biya sin mga sambahayang, atawa batin, biya sin mga duaah, harap pa Tuhan Rabbul Alamin, amuin duara kamu, magduaro iban sin Tuhan Rabbul Alamin, atawa al-mahabbah, biya pagkasihangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal khawf, kabuga, inyan katantan, subay siya miya matuk magtuparwa parkala na sabot ito. In amuin ayat ini na may takato tanyo tudyo pa mga tungod pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala dayon sintikmil masa nagdaakin Allah subhanahu wa ta'ala mga kadabihan karasulan wala na pinda sampay pakahinapusan daak niya amo na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala na iginaturan nito subayra siya doon hayaon iban ka ikhlas miya matuk para akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paula kita piyasaran sin Tuhan na Rabbul Alamin. Amoy in kita nyo hadjem maghinang-hinang sing katanaman na to umalok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Piyarahan kita nyo Rasul. Iban sin aturan undang-undang sin ibadat katantan piyara raha ka Rasul-Rasulan dahil hapanagnaan ito sampay pa. Kahinapusan niya na amo na yung pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang papukun ula-ula imbanos sing karasulan kanabihan. Ariwayat biyayta doon hayaon in mga karasulan biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil haamuin sabda niya laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan wajabat lahul jannah rawahu Muslim. Ini harap pa mga umat niya isiyo-siyo lang niya imagrida ha Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhanan niya iban damikyan in Islam amo na yung pag-agamahan niya iban inhi Muhammad daak sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi niya bang amuyad tuin miutang halawm sin daghal mo sambil piyang hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap makapati kita si maynaat sarayaw-rew kabtangan hipag ini ukab mo sin adlawan mo yadto imian kau raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula bal kala-kalaan in tutung basan sin Allah subhanahu wa ta'ala hiril kay musambil yaon na hijanji kay minsulha na in mga ini mga katawtay manghuran biya na sinagi wala kita niyo piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hatikmil masa panagnaan sabab biyayta doon hayan daing hasabab sin amuin bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas siya na asubuh sin kahalan sin mga kanabihan na kauna
in baita laung niya in daaksin Allah subhanahu wa ta'ala karasulan iban sing kanabihan in taud nila hanggatus tagkauhaan tag-upat nga ibu. Amo yan ting kya baita. Dalam sin hanggatus tagkauhaan tag-upat nga ibu imbanus sin rusul karasulan imbanus nila tung gatus taghangpo taglima rasul. Pag-ubos sing kialukis halawm sin Quran mahamulya kauhaan taglima intaud nila sa milkianganan sila ini katantan halawm sin ini Quran mahamulya. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayaon sabab simpangasubukan niya laung niya sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan an adadil anbiya. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam annahum yablughuna mi'ah wa arba'a kutub samawiyah. Lamud doon siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imbanus sing kitab na panaog pang mga karasulan imbanus niya hanggatos iban upat kitab. Sarta in mga kakitab-kitaban ini labi na tuod in kitab amuin nakalukis sambil nasabot halom sin Quran mahamulya napanaog katantan ini habulan biya simbulan ini bulan Ramadan. In suhub sin Ibrahim alaihi salatu wassalam ni maog pa Nabi Allah Ibrahim sin panagnaan sa hali simbulan Ramadan. In suhub sin Ibrahim. In Taurat, harapkan Musa alaihi salatu wassalam, ni maog maun kanya habulan Ramadan sin kasubangan sin bulan Ramadan. In Injil, demikian in kitab Injil, harapkan Isa alaihi salatu wassalam ni maog kaniya sin hangpu tagto kasuwangan sin bulan Ramadan. In Zabur harapkan ni Allah Daud sin hangpu tagwalo kasuwangan sin bulan Ramadan. In Quran piyanaog pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kauhaan tagupat kasubangan sin bulan Ramadan. Amo yun. So ini nikatan nasabot doon impag naog niya sambil im mga ini nasabot halawm sin Quran im mga kitab amoy nasabot natuhain doon niyaon. In suhub sin Ibrahim iban si mga kaibanan suhub hanggato si iban upat biyita doon haon laung niya in napanaog pa Idris alayhi salatu wassalam katloan suhub in harap pa Syit alayhi salatu wassalam khamsuna sahifa kay man harap pa Ibrahim alayhi salatu wassalam hangpu suhub demikian in harap pa Musa alayhi salatu wassalam hangpu suhub na amo ini na laung ta haamin niya ito nasabot katantan ito hanggatos ini katantan sahifa hanggatos in upat amunain laung ta nakapinyaon ini katan nasabot halawm sin Quran biya na sin suhop muna nasabot doon hayaon in ini Taurat in Injil iban na sing Quran
amunain harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na ini ni katantan mga katautay manghuran sibu katan in panayma sin Allah subhanahu wa ta'ala subay siya lumabay dain ha ini ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin laungta subay ray sabdamikyan dunaon miya makada amin sara aturan ng panaog kanila. Biasing sambahayang in sila nagsasambahayang da nakauna amura kuman laungta wayroon siya laungta amoy in napatarrang tuod biya sim pagpatarrang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy najukup ing katantan laungta ini piil sim mga kanabihan na kaunayad turuon ha Rasul sallallahu alaihi wasallam kana in siya amoy nagpajukup sing katan aturan ha pag-agama daing ha panagnaan sampay pakahinapusan doon na napuna Quran mahamulya doon hayaw. Karena impagsambahyang si mga sila nakauna na bukong biya si pagsambahyang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aun yaon magtumbayog na hadya timindog manganal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun doon hayaon longta na ini nagsusujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihadto inamin butang niya. At niya biya sa pantun magtapakkur hadya sila sin timpo na kauna yan. To sabab inamin haya atawa hiwal sin pag-ibadat yan to wala to napatarrang bihan sambil mga yan katan wala lang ta kaya ba ita kato tanyo bang biya din namayan biya mga paghibal nila sintungod pa amin bang sila umalop pa Allahu subhanahu wa ta'ala naamo yaon naman jari doon hayan mga kasipat-sipatan yaon di na kita kumawa haamuin ini kakahinang biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli. Sambahayang kamu biya sing kita niyo kako pag sambahayang. Nabangaon magsambahayang doon haon kaganapan ning kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyad to batal. Atawa aon doon kakahinang diagdaran ing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na ini ada kala inyad to katantan na di na sabtay maon. Amo sim pagyanon ganapan biya si mga sambahayang Jumaat, 2 karakaat, ubos magjumaat, ganapan sing kaibanan. Bihad. Sabab kulang puno. Nabihad. Naon yan, jukup na, nadagdagan ni sab sing kaibanan. Nabihad. Na inda jenis na imbiya mga kakahinang sin, manusia, na mga yan, mura-murahan, ando kailo, kalukaluramani sab, makabatok na sila, magbalik pa amuin, long takakahinang, pagka sila magdaaw at mabaya sila mahinang ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nasubay kita kumawa dahil Rasul sallallahu alaihi wasallam sinaturan katan but siya naraak mapatut singuran sing kita wa ma atakumur rasul fakhudu wa ma nahakum anhu pantahu uno na narasin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo ipapahinang kato doon na hadya kita bihan iban uno nain piang langan niya sarta wala niya nahinang wala kita kaya wajiban himinang kaniya amot to suway na to halian yung mga yato supaya matay ma inamal ibadat na to nampay pagyanon ibadat ini bangta long taurulon katantan landok mataon sabab na long ta biwis ta sin Allah subhanahu wa ta'ala puas dahil ha amin pierdo niya sa laggo-laggo ibadat naman ang pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Usi ondain doon hayaon. Amunain longta diarasin amin rukun Islam 5. Amunan inamin sa laggo-laggo ibadat. Pag ubos doon hayaon, amuin nagbabatok iban sin rukun iman unum. Ubos yato dahon mo siya hipag-amal buto kon simpag ianun ihsan amin wayroon alupon muro kaing malangkan Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya amin misan kauhaw no nakabutang yadto rain pangannal mo amin biyayta sing Jibril alayhi salatu wassalam huspiyang nga subuha Rasul sallallahu alaihi wasallam anta budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak in mukarna mo, bangka umalup na pa Allah subhanahu wa ta'ala, himinang simpiandakan niya kay mo, tungod pa pag-ibadat,
amin biya sa kaulaw laki kita mo siya. Nawanglong nyari mo siya kakitaan, di mo mapasandong in wala mo pakikita. Asal di yan sumandong ka to. Na in mukarna mo, in ikaw kikita niya kau. Bihan yan. Kikita niya kau. Di ka makatapok. Ayaw pa kaya na ini lago tayo na hindi niya kakitaan. Misan ina mo in hibal-hibal sin jantong tayaon, kikita sin Allah Ta'ala. In kubot niya, naiitong najajang-jang niya. In taod sin kubot, iban uno yung kubot niya, unin maksud niya, kaingatan siya ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mangi atawa marayaw. Di siya katapukan. Ya'lamu ma tukhfis sudur. Kaingatan niya, bang unuin, tiyatapok halawm sin jantong. Amad ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na, doon hayan mga kataw tayo manguran, tungod pa pag-ibadat, mataod katan sin ibadat, puas deng sin pierdo, sambatan ko, uwosin sumuno kaniya rin mga kasunat-sunatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inyan katan ibadat, sa lago-lago yan, tatawangan dakula, hipanupak sin amuin wiyajib, bang siya nagkulang. Sarta imbanus doon hayaon sa milbakas tanan na pangadji to. Bang muna urol sadya. Misan sadya namin ang putag 2 rakat biya makadapardo. Bang mo katilusahan yan, di mo yan bugtuon. Asal aun yan to tiyatakad kay mo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiyataka makay mo bay. Long niya, doon hayaon jukup-jukupan, in kapanyapan halawm niya, iwan sin taon niya halawm. Nagtatakad kay mo asal. Amo yan to. Na matao di badat. Puas din doon. Pagjikir, damikian tiap-tiap kau magjikir, ini mamuji pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sumanglit pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patubuan kahoy, rito hadlaw akhirat. Ito, nagtatakad kay ming kahoy yaw nasal. Amoy inwayrun sa banding niya rihadon niya ini. Karena, inbayta kato tanyo, insul ka, amo indirihilan sin Allah Ta'ala labi-labi na to sa mga tao magpupuasa, ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Way pa diurungog sintay nga, way pa na kikita sin mata, way pa na angan-angan sin daghal. Hati niyari mo yadto mapasandong, di mo yadto mapatarrang, sababin niya to tiyatapok sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kay mo, amin long tain yadto hipakita kay mo subay na rito hadlaw kana. Nabihan. Naman jari, intungod pa amin lang niya, piagbisarahan tayo ni, tungod pa amin ini pag-ibadat yan tukatan, subay siya kumugdan na aturan sara. Bang uning biyeta. Sibo dapag, ini sambahayang, pagpuasa, paghadji, inyang katan, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inaturan katan. Sambatan da ingkatan deng haamin kabtangan, biyawita kato tanyo bang unin ni kabtang na to. Di na to manjari pindahon. Bang kita niyo magsambahayang umalop, subay kita niyo makabasa sa suratul Fatiha. Bihan. Amo tinaturan, basahan mo rukaing deng ha suratul Fatiha. Basahon mo in alif lam mim sampai pabinnas. Hasambahayang, di ka makabasa sin suratul Fatiha, di tayo maunin sambahayang mo. Sa, mabasa mo yung suratul Fatiha, ikhlas pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sabab niya makadiyaw na panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ubos di ka makabasa ayat, misan da kuman hambuk ayat, pasalway ron mahapal mo, tayo in sambahayang mo. Tayo sababin hukuman sin pagbasa Quran alam sambayang sunnat. Bihan yan. Nabiya din namang nag-akadin niya unin sunnat iban sin pardo. Di kaw nahipo na. Balkala-kalaan na yung tutungbasan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabihan yan. Na imaanan niya ingkatan kignot kahiwal sin Muslim bang niya yadto hisangdol katan pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala hibugso pa Tuhan Rabbul Alamin. Inyad to puas deng ha amin pagtunay niya sin pierdo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaniya, di na magkatimba-timbain tutungbasan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amod tuin biyay ta kato taniyo.
naman jari hatungod si mga inikatantan matarang kato tanyo di kita niyo manjari humarap parugaing buat malaingkan harap hadya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang kita napindaing kahalan ta tungod pa pag-ibadat parugaing nakahampit impangannal ta harap parugaing di na tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala biyabaita niya ana aghna syuraka anisyirk faman asyraka ma'iya ghairi taraktuhu wa syirka. Kita kau yan. Di kita manjari humarap parugaing. Bang kita mag-ibadat, mangannal harap parugaing. Biha. Sabab bang na lawain pangannal mo, halom sambahayang kau, batalin sambahayang. Biha. Subay mo yan to harap hadya kanya, supaya in amin ka-ikhlas tumutug doon hayaon. In ka-ikhlas. Na subay, yan turi mo klas din doon. Sabab amo tindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil haparman niya, Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Yan ha, suratul jin. Baitai sila ya Muhammad, in ako inilaong, amin tumawag harap patuhan Rabbul Alamin, Tuhan ko, iban wayroon alupon kurugaing. Buat malaingkan siya isa-isa niya. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala in alupon sing kita. Sabab in mga inikatan, aun kapiligruhan dakula, bang kita nakaalup parugaing. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bunnal tuod isiyo-siyo in luymawag alupon niya at tawalimag siya limbagan dugaing dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala haramun na kanya sintuhan Rabbul Alamin insulga niya batin tagdapo sinsulga Allah subhanahu wa ta'ala way tagdapo rugaing wayron makakaos himinang sulga niya insulga iban sinadlaw akhirat Allah ta'ala in tagdapo siya insultan batin niya on katan mamlakasin Allah subhanahu wa ta'ala siya in tagmilik wayron tagmilik dugaing Allah subhanahu wa ta'ala siya in kawasa na doon hayaon haramon sin Allah subhanahu wa ta'ala in sulga kaniya wa ma'wahun nar sumakawa aun day sabiril kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala di day sab siya malugi in magsisirik in hirihil kaniya sin Allah ta'ala amin narka sin Allah subhanahu wa ta'ala tiya taga mga tao sumusulang wa malid dhalimina min ansar na laung niya wayroon makakawaakan tumawang ha mga tao nag-anyaya ha mga tao nag-anyaya may taimyan kita nag-anyaya nanganyaya amo na im mga tao nag-anyaya sing ginhawabaran in manganyaya harugaing di hadun niya in manganyaya in anyayahon niya bukun baran niya sumakawa in go sin pag-anyaya niya magbing pabaran niya katan bihad to hangkan na yung pag-asubuhon hadlaw akhirat bukun sanin asubuhon amin nanganyaya in asubuhon amin naanyaya bihad biasin bata-bata amin kiyubulbuhi sin mga maas nila sin mga nakauna pa yan to in asubuhon in bata-bata mahita kaw yan kiyubulhi ama mo sinbuhi kaw nabanglaw niya in asubuhon sin Allah ta'ala amuin na anyaya labiin bugat sin pangasubo sin Allah ta'ala haamuin na anyaya nabang mo iyan niya imbaran mo malaggo in pangasubo kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala landok mabugat sa babadlaw akhirat magduarwa kita iban sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap hambuok asubuhon kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hadlaw akhirat di humajat siya aon magtarjuma di makaingatin Allah subhanahu wa ta'ala magbahasa sin bahasa singkatan hadun niya ini
Ba't siya yanin ng Hindu? Ha, apo na to Adam, alayhi salatu wassalam. In bahasa, labay ring ha amin bahasa, piyang Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha apo na to Adam, yaon na yung kangan-nganan sin liw ko pandunya ini katanalaw. 700 bahasa. In kaya Hindu sin Allah ta'ala, ha apo na to Adam. Lamod na yung bahasa na to, bahasa sino. Ganun subay kita niyo, magsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilan kita niyo bahasa. Sin bahasa na to. Subay na to halkaan. Ba't halkaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala? Bukod na kita lumakso paruwaing bahasa. Ipagbantog ta. Ampan na mo sa inilaong biya makasusa. Ini pagbantog sin tawa mo bahasa sin tao puti. Naon, waktu mo pakayon bihan, pakugdanon pa ini bahasa mo. Dari naman kamu. Bihan. Sa usuhon mo sa upama, sa bahasa sinog, inkuan, in bahasa Anggalis. Bihan. Sa upama, ini, hibutang mo patauri makahati kayo mo. Daon waktu rin ka mo magkugdan, iban di niya mahinangin kabayaan niya. Bihan. Nah, sa upama niya, nag-text ka madubihan, pahambok, tauyaw. Nubusli siya makaingat bahasa Anggalis. Nubus, kiantuan mo sim bahasa. Sa bahasa sinug din iusal mo. Na, yato na kulong na nag-text kayo mo ha, siya lang na umbol ko ha, siya ba? Nalong niya ho. Nubus, yato wala niya, kiwan, sa babi niusal mo bahasa sib. Nabasa sinuging pagsibon, kita o nadyabihan. Nabanga sa bahasa Anggalis sa atin niya, subay mo yato, amuin, hikabutang doon ha, laumsin, ini, punbok mo yaunin kwan. Inamin umbol niya yato. Supaya makapagpuntak ka mo magbalik. Dari ka mo magkugdan, bihan sa. Naamo yan, mga katautay, manghuran, agama Islam, subay na to yato pakugdanon, iban subay kita, mahal ka kato, imbahasa rihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa sinug. Bihayaon, matawad na mga kaanakan, kaapuan ka, iluray namin sa maingat magbahasa sin bahasa niya. Di na. Sawab maita. Misanin Muslim, sila kataan Muslim, tausog kataan, naguhulahan bukbay, imbahasa nila laumbay, bukon bahasa sinug. Na, napagabusayon magsiya sa puno, kau tausog kau. Lang niya ho. Ay, wakod tausog, hindi may ingat sa bahasa sinog. Bihansa. Na uno-uno na bahasa. Imbahasa, way piyang langan ka itong mag-ingat. Misanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi-labi na pagdakwa. Mag-ingat kau sa inyaon, hitaw mo yaon, paamin kakunahan siya waktu. Sa upama, may ingat ka magbahasa Anggalis. Namang tausog din, iban mo magbisara, na magsinog-sinog na hadya ba? Namang dugaing bahasa, nakaunan mo na si bahasa niya, bang ka makahati. Bihan yan, hapag dakwa. Manjari sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagdaak, law niya ta'allam li lukatas Syrianiya. Bago mo siya to hijayid, inamin naraak yan to, piyangadji kulong niya. Napangadji ko yung bahasa si mga Yahudi, halawm sinhang po tag pito adlaw ra. Piyangadji niya. Nasadi siya magbahasa sin bahasa sin Yahudi, bang sibu-sibu sila sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suway hajarap man to pa mga Yahudi. Kagunahan. Namo sa ini imbiya mga nahinang pakaradyaan tawihan, biya ipagkog kuyag tembo kun kato. Ingkato, subay kita, ipagbansag ta. Bata mo unin suko ta. Dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi-labi na inakama Islam. Yari dihil kato taniyo, halkaan na to ini. Halkaan na to. Ayaw nakita niyo rumungog si mga kaptangan si mga kaibanan. Alam niya may itay sa kamo magkuhan. Yung kaminin, harugaing ba? Bihan, in kami nilang niya na
bang biya kato, biya mga liberated Muslim ba kami nilong ni? Bihan. Nabasa ang galis, liberated Muslim. Bihan. Naunin hati niya si liberated Muslim. Hati niya siya, naagaw na sindukaing amuyin pagka-Muslim niya. Bihan. May ta naagaw. At inibang kau Muslim, ang pakaw na liberate, nabiya kau nakakuha din pagka-Islam mo. Bihan. So abang kau mga subukan da ini Webster bihan, unin maanasin liberated. To set free. Nakapuas kau rin hamin asalan mo. Kahalan mo. Na-release kau. Na nakaig kau rin haka-Islam. Angkan na bang mo kitaon, ini kakahiwalsing kita niyo, mga nakauna, ini niyando kay lubi ay makasusa. Bat bangway ti maud im mga ulama, maray ilupasog mahinang mag-aka masinaka mabukon na aka ma-Islam. Nainyad tuwi ang mga sabot ko sadya sa babjima to yung mga yadto mga katawtay manguran, bukon yad tuwi ang mga pamaba sa sumakawa subay na to atihon marayaw yung mga yadto kataan, agaw na to magbalik in kahalan na to in suko na to ayo puton na to marayaw mamaid na ako kanyo katan halapal. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Miabot na yung waktu na to mga katawtay mga kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.